Yo atiefo adofo ne me nuanu me papa me maame no Ghana fo nyina me mampani ana kufu ado ya papa John Dramani mama me chia obi bia yes president na ma me chia ya papa Alankash na ma me chia ema nyina wo wiase afei ma me chia me yere Queen University sabri ma me chia ma me bia Odaj media bia friends Queen Manasi maame Queen Manasi ya mi chiao sabri uhwe bia metia mabetena Edin Turom that is Edin Turom dia me ba na me be kire nature, the values of nature, the importance of nature. What has a me cabro for and you be twam me nua ba ma subscribe channel no nenya update bia de begum nenya bi wo wi amechiri ha banchi dua na wa ha me be kira wonyama bia banchi dua tumi ye obi banchi dua yanko number 1 obi se me da na me so dai bone me da na hunhun bi tata me da na kramanta me da na pongo ta me da na nantwi sister wo da na hu nantwi a ayokun na aba wanim me say that ayokun enti obi bia oso sa dai bone no obeso da na hu nsamanfo anim se me maame bia mawu mahu nanim na nyama basa obeso da na ogira muhie ye eche has me ba che ho na waiforo no tam du akoche wugina muhie ya wo che has obeso dan no na obi wo de da manfo ne wo tratra amana adaka amana o wa muhie ya wo ye sa nyama me pa chehwe we nya de bia so ko ba bia banchi dua me be kan ho asem no wo benya mfaso bia fim sisi ya obi bia so da ebon me pa chopa banchi aha ban ne nsei banchi dua ye wo ebi wo ha we wo kan hwe 1 2 3 4 5 6 7 wo beti baako sa 7 na wo de adwira me pa chotie me se wo de adwira ha ban no me pa cho wunse entafo ekofunu ho a eno mo de hye o maso achi enti adwira ha ban ena are beka banchi ha ban na de agu mpanim me ba cha da abone no nsu biem oho ato umpewe na apedan ma me nto aso san kire me kire mo hu se nyama pa ho afayen ko ani mai anaju bia wo se wo bada no ya befa na ko wo ba no sore pose ma me sore ma mi bi be frɛ me wose me mesema yenko abaifo camp Ghana fo yenya be yen fa nya de papa da nipa na mko abro ni nya bi ode ye play bro nya bi ode ye mobile phone bro nya bi ode ye camera ode ye nya ma bebre ana Ghana fo de ye nya de se nipa oba ne yama ne ho mo ne yama ne be ye so fa so de ntia watu adi wa hie odifo tie te banchi aha ban baako 14 kabom wodane weti kwa hanu adane weti akwa hanu adane weti akwa 77 me pa cho wie pehwade efie na wutim no fa mefika we hu na tu fie no fimfi fa hye ho me pa cho ahomre wura fie se be fra oba na anya adwuma wate be ye ni ntimi operate biem wadum oba de be ye na ho ato kasa ame ne wo ho on se me di akoma pa ekire nyama pa wankasa obetimi aye me pa cho banchi aha ban ehu ni sei ahemfo ekobadwoma wo se bibi som ha black no wabobo ne tia no de ahyem se wo so ne tia na nya adwuma banchi aha ban ya me pa cho baifo bebo utu a wo sunsuma o banchi dua na ade ahyem white na monsanfo de botu no on se ne sitie eno ana obribo otuo no wo se wonye hwini ya kan na di agoro me pa cho banchi a me kitami o kopa de wo bi o kopa mo ba bi watwa kwan wakasa wa bre me pa cho ti infini say 1 2 3 4 afeni aka fatu nchen katu sei uwia obeti na wa chene bunise na fasha obeti nchen me pa cho kwa ye wonsa se woni ni kasa nya dane dane nsa me pa cha asem no bedi nkunim obeboawo
ama wafiri hoko me pa cho wo case wo court say ya na be no na de ahye wo judge ni bisaw are you guilty or you are not guilty o say my lord I am guilty on say na you say I am guilty na judge ni be jam no aparo temper of justice no wa jaw ma okofie obi awo wo twi asase wo manso ti wo na ri asase ba asase wo esu nti wo twe manso wa se wa sei manso a wo twe ne sei asase ye de adura ko hyebu koba na anan ahu se bentin se ayi wo mafu hyenyansa na ti odifo akosi atwi na men kyerɛw adura de akohye no me be kyerɛw fa banchi ahaban ya aduane na hyefa mu no banchi aduane na hyefa mu no pani adi just busum mienu no emo wie no rodo na tubi me pa cho fa be hia ya wie fa ka ho ona na ya se jepimu no aya kintin se blaster prayer 9 no me pa cho wo yam na de be sina fra de kan 9 na ni nyina ba twetwe banchi tumi no nature so oh nature oh zi ya kira wa de papa afetie obi to ade o se misika no meton enso meton ane yafa meton ane ya ni sei Ghana for de bibia ya bosom se me pa cho me kire wo nature ya mre ho asne ensu ade mfiri attention TV me transia nyama panko a afetie baby a woton ade no me pa cho fa banjia ban na fa odi abaka ho na bie fam ho a na fa hye ho me pa cho obi antimi mfa wo nyama wontimi fa hye fam so afato wo boto na to ma de no obi antimi nsi onye hwe wa bie stock ese woton ade a wo sika no me pa cho wo singlet a wo hye amfifiri na ba mu no fa bancha haban ni sabako bako nan fa kan fa hye wo draw obi antimi mo ka biem store no be gina awu se me kire wo afetie me beto aso na me pese ekọ commercial break ba na ekọ commercial break ba o de subscribe channel no Attention TV o subscribe a share mo bi nsanka bi na cheso di focus entwi sunsum nyina agya me na me di sunsum dwa ema metimi kọtọ ade papa ade brew na ba bia medu na mu odem pa ye go commercial break no na ye mra Udimuno Yadi kuni Asafu Yehowa Unyomeni nyara Yada wasi Asafu Yehowa Rato aine Udimuno Yadi kuni Asafu Yehowa Kalafumidini Minister Nana Ajumai next week Tuesday Boboniani share Attention TV and you was sorry emre time near 8 a.m. to 10 a.m. Abrekuma Williams Junction Yempege Attention TV, we inspire you more. God bless you. Bye bye. Yo afa ya sa kwa ba muntie me Attention TV o pese onya nyama ye nyina bia me pa cho subscribe channel no na like na share na me pa cho o meka busuan no ho na nya ne nyamapa Attention TV ye ba inspire you ama wani agi sum sam de me pa cho won te hwukra fa ye be kire mo me pa cho tie me na me ka kokofo asase ya twe ho manso no na me kire se fa banchi aban no banchi bia na hyefam no ene be hia aban ya de aduro na kan no fasra ebeko afatie obi se mato prot obi je afiri minsam nti onu de aduro ko hye ho owo sikenti waje asase na firi nsam eba chaw ni yure be fini kwan de ba asase no so obefom kwan ani e friends wafom kwan banchi dua na so ni nkomu betebete no wanti ase wo ni komu betebete no tetia no kakra wie pe me pa cho tie me
Fade a ye friend she tender stone. Ufa tender stone me pacho tie me. Ene de obafro di ifo akosi antwasa. Sumsum ta akire. Nti tisa wo fra me ansa. Na me kire wo. 2 meter akire. Wasase na ye agye no. What asase sidu ba bi nkrofo ye from Langard 430. Me pacho tie. Ade a ubenie tender stone unya pe. Ene aha ye kwan ntimi ma ntimi tie di ntrom. What you say? Now we are just so betty now, oh, bear what you so quiet now, quiet no Kutopia, and Yajuma. I was meaning Yamedia Mammy, and I made Chelenoqua, and now we use our friend Naminchel, what the Albay and Edina, now Saka assassin. Assassin was someone cried here, and Yansam Kuto, what Tiaka Kurani Jeffrey. Would you the 4 corners of the land? Yea, for 10 stone account, now first Shassassin so, and a Feguso. Now we are Susu. Banchi Diano, only Pebia 5 point something, and now 6 point something. Papa Copecosio. The Pacho Nippon no I press as now what you account, so always can to what you have with someone or Befumo Quine. If you crab a business as if you were. Ah? A bit timid some phone or what's canty not you assassin. Or what's he canty not you assassin. Me Pacho, Banchi do you was a mamma. Messia, dear frame moved to. Ah, Monsieur moved to. We are trounced now, ya, bois, gratino, Obefru assassin, once who PM. What mess would die? Now, when you baby ada, because Uton mo kakakra, Uton Kobi, Ninchine kakakana the assassin, and some funty. If I talk, Bancha Bay, Obia were collapsing. You were seeing Panaco coma, Quasibro is a coma, and a collapse. What collapsing? More pimona, a ye, more pimona, a ye. The patch of your Mama hamo chimi na egu ni ti so no se nyi ni so se media dia ene monya de mo fa bi nwo mo nte baako 21 na mo fa ni ti so na afa ni nan mu no mo posa na mo de twi ni nan mu mo posa mo de twi ni nan mu mo de twi baako bia na ma frɛ ne kra akua sɔre abana sɔre mo ya de sa 8 times pe me pa to ba hwenti abankwam ba bia ne kra ne wo biara Banchi ha baby manaba because ekita to me, ekita power. Yay! Wow, say nyama mechira ho abiriu. We untua sika. Untua sika. Me de cha okwa, me de ma okwa. Odi fo a wo hwe me da asafo ye God's Revelation Ministry. A me wa bere kuma gape. Me na ma de me wi am betu bia, e be wo scream na se, no ma na wo scream na se. Fa na frɛ me. Na ye nshira na ye nshira woti adwumam unka bi nhyem ne de aduru agu akunwam to wabubu akafam ede na efehye me pa chaw fa banchi ahaban na fa sika ye frɛ no titisika kwen no abon sa atwene mienu wo so no and over 10 and 12 midnight. One shamba one ababa banchidua no abetete. Uti nyina na obo nipa na obubu agu fam ni din. Oti baako 7 wie pe. Anadwona na mapaja na gina ho. Na mo de agugu no nipadua so. Na mo de ntama bonu mu. Eno mo di kojan kobre kojan. Na mo de abonu mu na oda ho. Me pacho nansa munyi banche abana mun sane kojan no onipa ba so da fimubuyam e mana kwaye na adwuma what you say obi person to aduro ye we bi mu asase so da bia what kwase asam kwa aduro to de any hobby o pa na nsu kuro beto aduro wo ya ne den obeto aduro san kwase asam no me be kire mama hu muntie ne ye obi timi tu obi aduro keka onya ne hwio na asase hu nti wose matu na aduro ona ade asase bai uwu aya fako uwu aya fako uwu aya fako utu na aduro na ye den wansi wani ewu me be kire ne kwan na chiwade no de aka no wura se banchi due wo ho banchi aha ban kote dodo e ba chetim na kope adede nkuruma na ba na ewo so no
adede nkuruma na ba na ewo so no fa gu banche aban no na penunum gu so na ade hwade anaju de suom no mon soja ngu so na mon fa ne nhyem na nsa ba bia duro no fi bia yeto no bia besa akonipa ne so tieniye na hyɛ ne nso mesi bi di prophet Eric Kwesi Antwi da safo ye God's Revelation Ministry ano Faminama na metamsa 0543 4191 60 0543 4191 60 mama next line no 0553 40 1462 0553 40 1462 na wo onyame be hirawo frame na yenka sunsum nsem na Yesu ama eyawada na pa metenase me kire sunsum nsem me ba tie covid ninti me hye dan che wa asore bibre me pa che me nsu 2 hours pe na mapon na ko ba benem sum ko ba bi na asem kase ni asem wanwan ewo mu ni se enche kura every Tuesday bia be worship hour anyum to fu akuku dam for ebe baso abeto nyum ni asofo titi chenchire twefo bi ye be peje gurade ni ama onyame som no asafa ne ntama pefra wonyame nhira onyame ya okese ye be san hira medase